leli bazalwane athini baseKorinte bekucala sahluko 10 verse 1 bazalwane kuyogcina ku 12 baseKorinte bekucala sahluko 10 kufunzeka kanjena ke bazalwane sahluko baseKorinte bekucala sahluko 10 verse 1 dawugcina verse 12 isihloko sakhona sithi ningahlubuki kuNkulunkulu njengebaka Israyeli. Ngithanda ukuthi nathi bazalwane bami ukuthi kwentekani kubokhokho bethu bonke babe ngaphansi kwelifu futhi bonke balewela lwandle bonke babhajatiswa kuMose efini naselwandle bonke badla kudla kunye kwamoya bonke banatha sinatho sinye samoya ngobe banatha edwaleni lamoya lelabalandzela yebo lelo dwala lalinguKristu noma kunjalo linyenti labo alimjabulisanga uNkulunkulu ngabo labhubhela ehlane konke lokho kusibonelo kithi kuze kuthi singakufisi lobubi njengalokho bona babekufisa futhi ningabi ngilabakhonta Thixo njengalabanye babo na njengoba kubhaliwe ukuthi bantu bahlala phansi balibala kudla nekunatha bathi besuka lapho basukuma bagidza futhi singagwadli singaphingi njengoba labanye babo bagwadla baphinga bafa ngalanga linye labangu 23,000 futhi singayilingi inkosi njengalabanye babo labayilinga babhujiswa tinyoka ningakhononi njengalabanye ngoba labakhonona babhujiswa ngumbhubhisi konke lokho kwenteka kubo kuze kube sibonelo kithi ngabo kwabhalwa phansi njengesexwayiso kithi thine lesesifikele isikhathi sekugcina ngakho ke lothi umile akacaphele ukuthi angawi anikafikelwa kulingwa lokwehlukile kunalabanye bantu kepha uNkulunkulu wethembekile yena angeke avume ukuthi nilingwe ngalokungeduni kwemandla enu ngesikhathi sekulingwa utaninika emandla ekuma anentele nendlela yokuphepha babelo ngcwele livi lakho leli uNkulunkulu wethu liphefumulelwa nguwe sesiyanikela esandleni sakho umoya ingcwele lichaze ngendlela yakho uNkulunkulu ebandleni lakho egameni kaJesu amen. Lapha bazalwane lenzaba lesifundzako umpostoli Paul uyabhala la ngoba bekashumayela eKorinte so uyalibhalela lelibandla ngoba kwasekuvakele le bazalwane ukuthi leKorinte kwakugcwele nje inhlobonhlobo nebugwadla kwakunengi nebuphika kwakwentiwa nje utinto letiningi le uNkulunkulu angathandi tona bakhontana labanye boNkulunkulu ngoba wafika washumayela ngaleya ekhona basinziswa labasesobhala lencwadi ngosami sanibosise ubhala lencwadi so uyala labazalwane ukuthi abatiphathe kanjani inkosi yami sanibosise so lapha bazalwane nathi njena ngifuna nathi ukuthi bokhokho omkhulu wenu kwentiwa ureferisha abazalwane kubantwana bakaIsrayeli bokhokho omkhulu babo vele nabasuka eGibhithe uyasho ukuthi bonke balewela lwandle bonke banatha sinatho somoya bonke badla kudla kwamoya inkosi yami sanibosise uyabala nje tinto letenteka labantu bonke laba labashukako bakubona lokwenta kwaNkulunkulu bambona uNkulunkulu omisa lwandle lolubovu bewela inkosi yami sanibosise bambona etintweni letinengi umpostoli Paul uthi noma kunjalo linengi labo labantu lababonele tento taNkulunkulu letimangalisako kwaba khona nje labenta tinto letingamjabulisi uNkulunkulu bafela ehlane inkosi yami sanibusise ngiyabuka nje bazalwane na ufunza live la uNkulunkulu ubuka letimanga taNkulunkulu ubuka lokuthi uyathi uNkulunkulu lesandla sakhe lesinemandla labakhipha ngaso eGibhithe waqhubeka wabahola inkosi yami sanibusise ngikhumbula nabita Moses ambitela ukuthi akambe okhipha bantwana bakaIsrayeli eGibhithe live la uNkulunkulu abena lokho ngigabatana kwesaba uthi eMoses awuthathe na yilo ephethe induku ithathe uyifaka esifubeni uyafaka iguqu kanye uyijikjele pha ithathe kenyalo futhi iguqu niyakubona lo todinvo leto ngalamafisha unalokuthi lendvuku le kukhona lasho khona silendvuku lena utayiphatha iphethe indvuku leNjesu haleluya
engadzingi sibeke phasi ngalendvuku bazalwane wafika wentatha imangaliso eGibhitha noma Fara beqinise inhloko kangaka but lesandla saNkulunkulu lesinemandla samkhipha Israel eGibhitha. Ngiyabuka nje bazalwane sebawela landlela olibovu nakhona laba landlela olibovu baluwela nje sebajika kulenye indzawo ngoba live laNkulunkulu isibase kulenye indzawo sebavele bahambile. Isidla uNkulunkulu wacabanga yathi ngiyanaka bazalwane nathi wacabanga uNkulunkulu ngami wacabanga uNkulunkulu ngawe la uhamba khona akusilo liphutha inkosi yami sanibusise wacabanga nje ahlale ekhaya ukuthi uyabona lona ngidamhambisa la so babuyele emuva sebawujika le elwandlelo libovu bayewela nakhona sebawelile bayamdumisa uNkulunkulu. Ngilanze nje indzaba yehlane bazalwane bathi bona igigaba letinengi bathi basanza kuqashula ebo Miriam sabewele lwandlelo libovu nabasachube ngemanti asayababa imara inkosi yami sanibusise uthathwa isigodo siyajika bachubeka luhambo kuyahanjwa kusehlane uNkulunkulu bazalo khona kokusustaina noma kusehlane noma ngalinjani. Haleluya inkosi yami sanibusise basasuka lapho bahamba bafika endaweni bathi kuseRefidimu lapho khona bakhanza imithombo yemanti bakhanza netihlahla temasundu yabamnanzi impilo bahlala baphumula banatha bahlala emthuntini waphindze wabathutha uNkulunkulu bahamba. Nginake bazalwane indzaba yeluhambo lwebantwana bakaIsrayeli iyafananisa lekuhamba kwethu sine bantwana bakaNkulunkulu lesikhishiwe emandleni ebumnyama. Lolu hambo lolo lezulwini bazalwane kulesinye isikhathi libitha inyembeti kulesinye isikhathi uva uphelelwa ngemandla. Inkosi yami sanibusise ngiyakunaka nasi nje umpostoli Paul bonke letinfo bebatibona uyayibona lenzaba yokushuka bayashuka bayatibona tinfo letetwa uNkulunkulu basibona sandla saNkulunkulu kodwa kwakufika isikhathi lapha khona bamhlubuka uNkulunkulu. Ngiyanaka nje bazana ukuthi labantwana bakaIsrael babona thina mhlambe encenye tinfo lesingakhona tibona kulesinye isikhathi live la uNkulunkulu lithi kuhamba kwabo kwakucontrolwa uNkulunkulu. Inkosi yami sanibusise lithi la uNkulunkulu lapho bahlethi khona bazalwane leli kwakuba nelifu lelembesa lelithende lekukhontela. Inkosi yami sanibusise lelithende ebusuku beligucuka libe ngumlilo kuze libakhanyisele emini gucuke nje kube lifu kuze sinabahamba noma bahle kube nemthunti. Yathi ngimangele kakhulu live la uNkulunkulu nalithi bebangasuki kuleyo ndzawo. Inkosi yami sanibusise lelifu lalibewe ngendlela lalikhona ngendlela yokuthi nasekufanele sibathuthe kule ndzawo baye kulenye indzawo laliphakama lelifu laze laphakama lelifu bese bayalandzela. Haleluya bese uNkulunkulu umhlabelele nothi lapha engiholela khona ngomlandzela. Inkosi yami sanibusise bese balandzela lelifu uthi litabahambise emanyeveni kusehlana kunandlela. Haleluya asikakhona nibazalwane uhola kwaNkulunkulu uhola ngendlela yakhe sizahamba kulesinye isikhathi uzabule emanyeveni uzabule emantini uyangokuthi ufune ukuthi uhambe njani. Live la uNkulunkulu uthi bebangasuki kuleyo ndzawo lelifu lingakasukumi lingasukuma lelifu batalilandzela. Inkosi yami sanibusise lalifika khona lime bayahlala nanabo. Bese ngimangala kakhulu bazalwane nalithi live la uNkulunkulu kwakuya ngokuthi uNkulunkulu ufune ukuthi bahlale kanganani kulesinye isikhathi mhlambe noma bahambe esigaba lesithe wakhanda sibasi bafika kulemzala lithi afike libe phansi khona bathi bahlala phindze kusasa ekuseni isukume lelifu lisho ukuthi kuyaqhutshekwa nendlela noma ngiziniwe noma njani kodwa ngoba selisukumile sekuyaqhutshekwa nendlela. Kunjalo nakithi sine bantwana bakaNkulunkulu kuhamba kwethu sicontrola uNkulunkulu. Inkosi yami sanibusise uyangathi ufune ukuthi uhlale kanganani kulesimo lobhekane naso. Inkosi yami sanibusise ukwakhuluma ngathi ngimake Dlamini akhuluma ngale ndvodza leya leyahlala 38 eminyaka lapha eChibini yayingakhona kuye ekhaya lenye inkake yaNkulunkulu ithi hey le ndvodza lena kusho ukuthi nje kwadalwa abantwana ekhaya ingasekho bakhula bathatha abafati solo ihleli lena. Inkosi yami seketha lafika ilanga layo sengisho ukuthi bazane ngifundzile lokho ukuthi etimeni lesibhekana nato. Inkosi yami sanibusise kuba khona nje lesimo encisibuhlungu uhlele isikhathi lesithu ubaba Thangusa sengidakwenza nje akakuthi khulula inkosi yalizulu ngabasho ukuthi sengiyakukhulula bebangahambi bebangachubeki lingakaphakami lelifu. Inkosi yami sanibusise mina nalokho kwabo bazalwane
busisi lengathi ungayilahli phansi thatha lana mvuku leyo etimanga ushaye lelidwala inkosi yami sanibusisi uyashaya lidwala kuvela emanti bayanatha ngilanza indzaba yelidwala lelabalandzela ngalamafisha hayi ukuthi kwavela kunalelidwala lelihlale bathi Kristu avela alidwala njengoba Kristu avela alusito noma avela nje timeni tonke angikho mhlawumbe ngicela ukudzingako inkosi yami sanibusisi so ngilatha nje ukuthi lisidla uNkulunkulu badla nekudla inkosi yami sanibusisi badla kudla kwakomoya inkosi yami sanibusisi nginakala kokuthi nathi umpastor Paula lenteka ledinze imisebenzi yemandla bathi bona inkosi yami sanibusisi noma kunjalo babonile amandla uNkulunkulu lisidla uNkulunkulu uNkulunkulu labanye babo abangajabuli ngabo bamhlubuka bakhonona ingobasola inkosi yami sanibusisi nje ngiyakunaka bazalwane bokuthi bekugcwele lokukhonona kulabantwana baka-Israyeli noba babonile emandla uNkulunkulu sabona lokhu kusandla saNkulunkulu lapha kuthiwa abantu badla kudla kwakomoya nakukhulunywa kakudla kwamoya bazalwane kukhulunywa ngemana inkosi yami sanibusisi angathi wena kukhona isitolo kwafika kuso wakhanda sawo sidayisana imana ayizange nje bazane phinzi bekhona balela kufika eKhenani yanqamuka imana wabusidlo nje sasivela ezulwini inkosi isidla uNkulunkulu wabusinabashaya amatolo ebusuku nalokudla lokukhona kuthi inhlayihlayi kwehle wakubudla nje lapha kubhakwetha ingelo siphezulu wakwantelo bona kodwa lokho bakubona inkosi yami sanibusisi bambona uNkulunkulu avela inkosi yami sanibusisi abalwela netimbi letinemandla siyabona abazalwane kukhona lapha khona bebafuna kwendlula ngoba baselihambeni kule makhosi labethiwatha nemandla emakhosi eside sema-Amori lithi livi laNkulunkulu bathi bayacela kulenye inkosi yakhona Sihoni bathi bacela kwendlula nje kule sicephu selivi yana le nkosi lenemandla uNkulunkulu wabancobela bazali balwa nala sive lesi banqoba baphinde bahamba lesinye isicephu salesinye ndzawo sona-ke siphethwe nazanyana kulomnye inkosi kuthiwa ngu-Ogi inkosi yami nakhona bacela nje kwendlula bathi kude besitaphathamisa kulelivela kusiteta nedi kwendlula nje yala naye uNkulunkulu wakhombisa amandla akhe wabaniketa amandla basinqoba lawo makhosi lanemandla bazalwane anqotshwa kunetimo letinemakhosi lanemandla etimpilweni tethu lawo thina kufika khona ukuthi angiboni ukuthi ngitawuphepha kanjani kodwa kaNkulunkulu bazalwane sibone sinqoba inkosi yami sanibusise encwadzini bazalwane nguJoshua noma mhlambe ngxenye nguDeuteronomy angisakhumbuli bathi ukhona bazalwane lapha khona sangiJoshua uthi Joshua ukhetha tinhloli lamadoda lakhetha uthi asemhambeni yokuba iJerikho kuthe ilivele kanjani niyathi indzaba bazathi bafika eJerikho nabafika eJerikho bakhanza athi ivalisisiwe ngenxa yabantwana baka-Israyeli bebesatshwa lesive saNkulunkulu ngoba bekwatiwa sisiluso uNkulunkulu nemandla bafika bangena banyonyoka balihlola lelivi babese mhlawumbe ngcine bathathwa kuleyo ngwadla bazalwane Rahabi wabafihla bavakala kule nkosi yaseJerikho kuthiwa imani kunamadoda bathi inhloli lafikile la ashonephi inkosi wabonakala ngesonto kathi ngasangene lapha kaRahabi nabafika bathi wayafikile la endlula bahamba-ke labe bebadingela lithi livi laNkulunkulu Rahabi wasuka kula madoda leddu leliphahlela bebafihle khona wathi lalelani la siyathi nini sivile ngani kuthi uNkulunkulu wenu ulwela
asatentile uNkulunkulu sikhonone, asatentile uNkulunkulu sisole. Inkosi yami sanibusise, asikabitelwa lapho bazalwane, singagathi intfo lethi inkulu kakhulu, tona lethi nshwana nje lothi nginemoto, unemoto sofuna naye lenkulu. Ngithi senta njalo, unebambana lababili yathi kube mane bathathu, unembala munye kube mane njalo. uNkulunkulu ukunikela labona ukuthi kufanele. Inkosi yami sanibusise, unelikhaya usha ngathi nje ekhaya lami ngalifana nale yini abazalwane. Asibonga lokhu uNkulunkulu lasinikete kona, asibonga nako uNkulunkulu lasentele kona. Uyajabha uNkulunkulu. Inkosi yami sanibusise, ngalesikhathi sesifikela isikhathi sokukhonona, ngesikhathi sesifikela kusola, ngesikhathi sesifikela nje sisinjalo thina bazalwane. Ukhuluma nebandla seKorinte nje kodwa leli live la uNkulunkulu lamhla likhuluma nangathi kuthi bazalwane akajabuli uNkulunkulu, kuthi asentele intfo letinkulu empilweni. Bese siyasola mina nje ngiwakwangentela uNkulunkulu intfo letinkulu angikhohlwa ukuthi kwafanele ukuthi ngife mfundza kusanda 1 bazalwane. Angikwati ngendlela bachaza ngayo, bachaza ngasuke nje ngalahlekelwa inakuzanye nesibisi ngiqala ngakhuluma lelinye lwimi. Awutinyanga nako konke phana mangiva mhlambe kwathiwa ayifaka ukuthi lo muntu lo into enjena lo mbana akho bekufuneka wena wakhanza uqinisile into lethi kanjalo bazalwane. Mina ngasafarisha mhlambe esikhundleni sababa ngahamba ngokuhlaliswe dinyangeni bazalwane. Kwente kade intfo letinengi empilweni yami, nansi ngifuna kucala ngikhulume nje lelinye lwimi. Inkosi yami sanibusise, inkosi yangisinzisa lapho ngangatifela kadzeni, ngangena sifo ngangiva kubuhlungu amahlombe nemadolo. Kwathiwa mntakwethwasa ngathi namukela Jesu mfundza form 1 angathi kwahohlo kanjani leso sifo leso. Inkosi yami sanibusise, songiletinye tintfo bazalwane nami lengimbongela tona uNkulunkulu. Ungede wafuna lokukhulu kakhulu ukuthi ngifuna ngedela indiza mntoze kona nje lothi unelikhaya, kona lothi unebantwana encenye ude umntwana bathi kutholise umsebenzi. Siyakhonona bazalwane, siyakhonona, asikhonona bazalwane, asingasoli, asewubuke emuva ubuke zila kwentele yona uNkulunkulu. Inkosi yami ukumbonge ngako akathanzi bazalwane uNkulunkulu ngalesikhathi sesimhlubuka njengoba bamhlubuka. Inkosi yami sanibusise, kukanengi bazalwane Moses akakho nje ngena eKhenani kungenxa yabo ngoba inkosi yami sanibusise ngahluko 20 esodusini lapha kusesodus noma nginomera ngisakhumbuli lapha khona basehlalela seSinayi, hlala seSinayi noma sehlalela sesini. Bakhala emanti futhi lapho uNkulunkulu uthe Moses nawe Aaron hambi kwalesive sibuka ngathi uthi stop imisebenzi yami yamandla, uthi hambani kuleli dwala nifike nikhulume nalo. Ngekucasulwa ngilabantu bazalwane balikula leli dwala uthi kaNkulunkulu holidi ke Moses. Awusaliboni ke inzabe eKhenani uyakhomba nje sinakuya ngeke usangena ngenxa yokuthi abantu bayakhonona nako konke. Inceke yaNkulunkulu yagcina yonile. Dinengi letintfo bazalwane batenta bahamba endleni bebawabona amandla kaNkulunkulu sebajikile baphingana labanye boNkulunkulu. Kukhona nje lapha khona lithi emadoda akhona athi khanza asalala nebafati bakaMowabi. Inkosi yami sanibusise lapho bekukhontwa athi Thixo nako konke bathi khanza lamadoda ngoba asaganwe ngilabafati bakaMowabi betive sebenta imhlatshelo sebakhonta labo uNkulunkulu ibe uNkulunkulu bazalwane. Uthi te bangakhontwa labanye boNkulunkulu, uthi te bangathi hlanganisi naletive. Inkosi yami sanibusise, siyakhumbula bazalwane ukuthi natawuniketa imiyalo yakhe uNkulunkulu ayiniketa kuMoses. Letibhelekeca tibhalwa nje soko wakhuluma uNkulunkulu, ukhuluma nalesive saka Israyeli siva. Kukhona lapha athi khona Moses hamba kulabantu uthi ngakusasa abathi hlambulule ecala bese singakusasa ekseni baphuma la enkambo baphumele ngaphandle baye lapha entsabeni eSinayi bafike bahlale nje la ngaphandle. Ngithi akwehla mina uNkulunkulu, haleluya, wehla uNkulunkulu, wehla live uNkulunkulu isikoba netamatama lokhona kwangathi kuthunga nemlilo kwaba mnyama. uNkulunkulu abekulelo live, haleluya. Bakubona ngemehlo bantwana bakaIsrayeli baliva live la uNkulunkulu khona lapha efini akhuluma uNkulunkulu lemiyalo lelishumi. Akuzange mhlambe encenyethi ngoba siva kuthiwa kwabhalwa kule tibhelekeca. Cha, kubhalwa kule tibhelekeca nje abesakakhuluma ngemlomo wakho beva noma babane kuthuthumela bathi bayamati uNkulunkulu, haleluya, bayamati uNkulunkulu akhuluma nabo bevelivi asefini lelimnyama. So tonke letinto bazalwane
batibona tenteka babona imali saNkulunkulu noma kunjalo labanye baba zange bamjabulise enkulu kukhona lapho bakhona khona abazalwane bathi sebadziniwe yabona labahamba endleleni bathi athi thina nkosami sesikhanuka letinyama taleGibhitha nako konke nako lo Mose nalonkulu wakhe usiletheleni la inkosi yami senibusise silambile sifuna leti ndoda semuva live la uNkulunkulu siNkulunkulu wathukuthela inkosi yami senibusise wathukuthela waveta tinyoka letineshlungu tabaluma labanye bafa abazalwane kodwa ke labanye bazalwane sekukhaliwe uNkulunkulu bakhala Moses Moses wayanxusela uNkulunkulu siyenta inyoka yelithusi lotayibuka lenyoka utawuphila yaphakanyiswa bayibuka ngiyakholelwa abazalwane ukuthi njengoba kwentekana namuhla liyafunzwa live la uNkulunkulu uthi lo mbhali njengoba inyoka yaphakanyiswa ehlane kanjalo nenvodzana yemvu iphakamisiwe inkosi yami senibusise ngiyacabanga ukuthi labanye bayibuka lenyoka noma besethi balumile baphila kodwa khona lokwathi noma lunywa kulenyoka wabheka phansi njengoba kwenteka Jesu uphakanyisiwe bazalwa ngumsinzisi kodwa khona abantu labalunywa sono bahluphekile abafuna ukumthatha Jesu inkosi yami senibusise so bazane sibite lokhona lapho ukuthi sesimbonile uNkulunkulu ukuthi usentele ini endleleni nawe ungafakaza nako konke asingamhlubuki asingakhononi ibe siwabonile emandla aNkulunkulu iyahlupha abazali lenzaba yekhonona ngoba kwakukunengi lokukhonona kulabantwana bakaIsrael akugcinanga ngelwandle lokuphela lolubovu niyakhumbula ukuthi nemfula iJordan nayo bayewela kwabana endlela yekewela inkosi yami senibusise babone emandla aNkulunkulu mani labantu babona ngalenyelanga ema-Amori empini ema-Amori nabo babona uNkulunkulu abalelwa ngematshe esangqotho inkosi yami lize silidla uNkulunkulu baba banengi lalababulawa ngilesangqotho kunalababulawa inkemba solo uyenta uNkulunkulu uyenta phathi lesivele sibazalwane sasigcwele kukhonona sasigcwele kumhlubuka uNkulunkulu inkosi yami senibusise so kunaloko nje bazalwane ukuthi asikhontele Nkosi singabi nakukhonona singabi nakumhlubuka uNkulunkulu sesibone imangaliso kangaka kukhona emadvodza abazalwane evini laNkulunkulu ngilanze nje bangcwele ukuthi asingasoli siphoka umsola uNkulunkulu sisola sasentele tinto imisebenzi yemandla uyasola ukuphe ibhizinisi wena bengifuna lele enkulu ukuphe ukuthi udayise ematamati ngifisa shangathi ngangidayisa impahla ngifisa shangathi nganginelikhale elinjani mukela naku uNkulunkulu la nginengete kona wenetiswe ngako akakuthandi uNkulunkulu ukukhonona akakuthandi uNkulunkulu kusola amanye amadvodza abazalwane khona encwadini yaNumero inkosi yami senibusise boDothani nabo Khora siva ukuthi ngalenyelanga baconza kuMoses naAaron bathi Moses naAaron nithi phakamiselane la etikwalesive sema-Israyeli lesive singcwele Moses sikahle cabanga sinentani ke nini bayasola nje basola letinceku taNkulunkulu inkosi yami senibusise live la uNkulunkulu lithi kwaba nebhlungu loba bakhona kuMoses inkosi yami senibusise uthi Moses kutawubonakala ke nangabe kusho si lokhu lesikwentako lendlela ithola ngayo kuNkulunkulu osithumile kutawuvuleka nje umhlabathi uthi gedu uniholele vele kwente kanjalo labo Khora nabo Dothani nebalandzeli bazalana sicapheleni inkosi yami senibusise ungabi nkunqala empilo kamahlalela leka lomashe ekhakhama wena konke kuyasola uqala embili inkosi yami senibusise kwentwalo kunqala embili wena ngetinto mhlambe tekusola asingakwenti lokho bazalwane inkosi yami senibusise labantu laba bafana nemindeni yabo yeyenteni lemndeni kude kodwa abaholi balamakhaya basuke nje basukela tinceku taNkulunkulu bayenta nje wavuleka umhlabathi wathi gedu bangena beva ngekusola inkosi yami senibusise ngalenyelanga bona labantwana bakaIsrael basola Moses bosisi wakhe nabhuti Aaron naMiriam ngasese bathi ngabe kwenzani veyaNkulunkulu yini ngothi bhuti wethu angathatha umfati eziveni semakusha live la uNkulunkulu lithi uNkulunkulu wabeva njengoba uNkulunkulu adiva bazalwane letinto lesithi khulumako singaba sisemakoneni singaba ulive la uNkulunkulu ngiconze ukuthi uNkulunkulu uyeva lisive la uNkulunkulu wasuyababita uthi kuMoses babite uyababita uthi nisithathaphi lesibinzi sekuhleba inceku yaMoses mina ngikhuluma buso nebuso nayo kwakhanza ukuthi bazalwane lwema lihambo kwathi ngathi bahlale abantwana bakaIsrael enkambo ngeke ukuthi Miriam
babe sebavelwa lichoko nje wavelwa lichoko sekufuna sakhishele ngale enkambo atohlambulwa for 7 days sema sive sema-Israel sangahambi ngenxa ya Miriam na bhuti wakhe labasolile inkosi asicapheleni luchoko bazalwane asicapheleni sikhuluma kanjani ngetinceku taNkulunkulu ngoba kulesinye isikhathi siyadikhanza singene esilingweni sesiyasola sengathi sesiyakhonona akashumayeli kahle lona sozina njani labantu basuka bakhetha uNkulunkulu bazalwane basuka baneligcobo lwaNkulunkulu Moses abongathi wena hawu uze uNkulunkulu wakhetha lolo nemalimi leni nje bakhona boAaron cha wabona lolo nemalimi so thina nathi bazana sicapheleni ikakhulu inceku taNkulunkulu asithi ngathi khulumi kabi noma ngasoyabona ukuthi uyathi ngathi seyidla sona maphana yomuntu bazana ngisho ukuthi vele kufanele but kuyakwenteke seyidla sona akusiko kwakho uthi soda bangMoses nje soda bangAaron nami seniyahleba ngasese niyambona nomfundisi bani njani asicapheleni bazana lelo lichoko lolo ngoba kulesinye isikhathi wena lokuqala ukukhuluma ngathi kuMoses na Miriam kusikwacala abantu lokukhuluma but nje bazalwane siva lo lichoko lwabe seliyamehlela nazana naye lo Aaron bazalwane akazange afike eKenani inkosi yami sanibusise live la uNkulunkulu lithi ngalenyela ngabasahamba uthi uNkulunkulu yeMoses thatha Aaron nalamadodana akhe nikhuphukele etuleni thabeni nithi asinasifike khona tembatho takhe utathi khumula utembathi seFinias inkosi yami sanibusise la uNkulunkulu lithi wenta njalo Moses wakhuphuka naAaron bathi sebefika nethi nje namkhumula letimpahla waphansi wadzidzima wafa Aaron ngiconze ukuthi bazalwane asinakekeleni ukuthi sikhuluma kanjani nje nangaleti nceke taNkulunkulu akathanzi uNkulunkulu nangabe kusho ukuthi mhlawumbe uyayibona ayenti kahle lo uyibonayo manje uhamba uyoyihleba uyihlebe emthandazweni kuNkulunkulu hayi ukuthi sesitamati icucwana nje sisole ngale nceke akusiko kwethu yabitwa uNkulunkulu kwehlula kwaNkulunkulu uNkulunkulu ubonako ukuthi utakweta kanjani singadifaki khona thine ngoba singabona lokwenteka luchoko kungaba ngihlobo luphi lelichoko labanye bazalwane kuze kube lamuhla banelichoko letinkinga labangalahadi ukuthi balithathaphi ukhanze somuntu wasola inceke yaNkulunkulu wakhuluma kabi ngenceke yaNkulunkulu sona lelichoko lenkinga langathi usutayisusa njani inceke yaNkulunkulu ayike asicaphele bazalwane sisengale mhlambe maziyashumayela khona kwake kwakhuluma lomnye umfundisi walenye libandla bekakhuluma nemiyeni wami bekakhuluma nemiyeni nami nethi ngoba nami ngangikhona bazalwane yathatha indlebe inkosi yami sanibusise uyakhuluma lo mfundisi uthi yamaziya bangihlanganyela libandla okay labo labe bakhona ebandla yakumadodza lathide bangihlanganyela bangisola lapha ngenti kahle nala bangicosha kuleli bandla wahamba lo babe wayokuyocala iministry yakhe bazalwane kubazalwane bamsolile bamhlaba lapha nalapha angimati yena ukuthi abente njani mhlawumbe vele abe wrong but ngoba inceke yaNkulunkulu inkosi yami sasingekho singo ukuthi bamkhulume baze bamcoshe uyakhuluma ke lo mfundisi ukhuluma nemiyeni wami uthi labanye bakhona ngaze ngeva abhlungu ukuthi labanye bafa labanye baphelelwa ngumsebenzi labanye bebathisha labafundisa abaphela umsebenzi abala letigigaba letabehlela labantu so bazalwane nami ngiyacwayisa nje asicapheleni singakusoli singakhononi inkosi yami sanibusile sine sibitelwe nje kusina kwenteka nabo ngoba abantu utenteka tinfo dibheke eceleni mane uye emthandazweni ngeke uNkulunkulu akusolele lokho inkosi yami sanibusise so sibitelwe lokho bazalwane lokho ukuthi sesimbonile uNkulunkulu emandla akhe lamangalisako abonakalisa etimpilweni tethu njengoba abonakalisa kulesive sema-Israyeli bahamba baze bawungena eKenani nje solo sandla saNkulunkulu sibabambe njalo inkosi yami sanibusise nginakile bazalwane lokho ukuthi kulaba labaphuma eGibhithe athi nje ngadi buta ngathi hawu labantu baphuma banengangaka kodwa labafika eKenani bangemakhehla baba babili bazalwane siyathi uthi ngiKhalebu naJoshua labafika nje kusho ukuthi ngilaba labe badalelwa la ehlane kwafika nje majaha netinfomi nabomakoti laba lithi la uNkulunkulu nawufunza emva kweminyaka lengi-38 basehlane inkosi yami sanibusise kwasekude babe sebaphelile bonke labe baphume eGibhithe inkosi yami sanibusise asicapheleni ke bazalwane kungabi nakusola kungabi nakukhonona inkosi ngalesikhathi siyakhumbula inhlolo ithamba tiyobuka lelive leting 12 uthi Moses abahambe bayabuya
hey basho ukuthi hayi cha zikhanzisile kahle liujule tinyosi nako konke hayi vele kukhona baze babuya baphethe nemagale emahanananzi asho njalo nemagrapes nemakhiwa babuya bathi phethe letikhehle ngalamafishi okusho ukuthi kuleli vele sisuka kulo leli vele siya kulo vele tikhona letinto but hayi noma kunjalo emadoda akhona mathe sikhathene emadodana anakhi tibonza athi akhona ticinile angeke size sikhone inkosi ayimsanibusise kwaba nekukhona lokukhulu wababinzisa Caleb naJoshua sikahleni madoda sitawungena silidlele live ngoba uNkulunkulu ushilo nginaka abazali zabaNkulunkulu ukuthi bonke ngoba live laNkulunkulu lithi kwaba nesililo lesikhulu kwakhalwa kwaze kwayokuhlwa sebakhalela ama-Israyeli nevalethe inhloli kuthi kani kunjani kuthiwa besiyiswelani la sesiyofela le kwento enjani wababulala uNkulunkulu abaningi noma Moses abebacelela icolo uthi uNkulunkulu ngiyabacolela ngiyabathethelela kodwa bonke labangenelelo lisolo lolu kusukela iminyaka le-20 angeke baze bangene eKhenani inkosi ayimsanibusise bazalwane sisendleleni yaNkulunkulu singathi bambeleli singafuni ukuthi indlela mhlambe belikhulu kakhulu ngekusola ngekukhonona nangako konke makela kakhulu ivla uNkulunkulu nalithi leminyaka kuze sibe ngu40 bayinga la ehlane wenta ngamabomu uNkulunkulu wathi ngoba lamadoda labeyele eKhenani ahambethi insuku taba ngu40 so nineke nitawuzulazula nje la ehlana iminyaka itaba ngu40 lilanga linye litawumela umnyaka langa linye litawumela umnyaka niyabona lo sisekulikhulu kanganani bazalwane ngongolo kwento yokusola nekukhonona kwawo naloko bazalwane kuthi siyahamba endleleni yaNkulunkulu nathi siphikelele ekhaya ezulwini asawuthi hlole kude nikhona lokukhona empilweni uyamjabulisa uNkulunkulu ngendlela lefanele inkosi bazulazula yonke leminyaka ngenxa yekukhonona wathi ke uNkulunkulu nineke nisetawuzula bafana benu bataba belusi la siphikelele ekhaya mfana kaNkulunkulu thana enhlitweni yakho yathi ngiyafuna uhamba ngiphikelele ngingasoli ngamhlubuki ngakhononi inkosi ayimsanibusise ngiloko nje bazalile nginako emini kuthi umpostoli Paula noma abebhalela lelibandla laseKorinte kodwa lencwadi nakithi isho kithi sine bantwana bakaNkulunkulu kuthi asisukhonona asisusola bonga naku uNkulunkulu akunikete kona inkosi ayimsanibusise asawubuke emuva ubuke lapha khona uNkulunkulu akwete etigojana netigodzi khona bese ufikela kumbonga uNkulunkulu kungathi ngoba sekuvele nayo lokuvelako bosawuphaka usola uphaka ukukhonona akungabi njalo bazalwa live la uNkulunkulu lithi asikafikelwa kulinga lokwehlukile kunalabanye inkosi ayimsanibusise kodwa ke noma kwenteka silinga ithi inkosi inemandla ekusisida inkosi ayimsanibusise lokho nje bazalwane benginako emini ukuthi bandla laNkulunkulu sesiyibonile imisebenzi yaNkulunkulu yemandla yento empilweni yethu asikhumbule nathi ukuthi liKhenani lethu kethine lizulu lasiphokophele khona asibe kulabantu awufika phela abazalwane singalingi sinaba labafa nje babhubhela ehlane ngenxa yokuthi sebentethe into letineke kaNkulunkulu sonke abazalwane sibitelwe ekhaya ezulwini asingakhonone asingamhlubuki uNkulunkulu asingasoli inkosi ayimsanibusise